lokulama njalo and enye into engiyithandayo ngoShembe afike wayenza uBhombela ukubuyisa ukuzethemba kubantu abamnyama. Abantu abamnyama basebe brainwashiwe batshela ukuthi nje ayikho into eyibona. Namanje khona abantu ababuswa yileyo nto abangazithandi kwabona ukuthi bamnyama abafisa ukuba belungu ngoba they believe ukuthi into esile into yase Europe into ukuzise yamukeleke fanele ukuthi iqhamuke Europe noma isilungu mayi into yesintu into engafanele yamukeleke le. Wafika uShembe wayitshala imfundiso ukuthi abantu abazithandi wathi abantu abezisontweni nawo amabheshabo abazithande bakuthanda ukuba abantu ukuthi abantu abamnyama bala eAfrika abathandiwe uNkulunkulu ngoba lelizwekazi laseAfrika uNkulunkulu walithanda kakhulu kabi. Yeah, abantu abamnyama abazi noma ababoni ukuthi banenhlanhla engakanani ngokuba noShembe kulelizwekazi. Ukube uShembe akekho kulelizwekazi ngabe kade kwaphela ngathi la kuba sekhona ngenxa kaShembe. Kodwa abantu abakwazi lokho abelungu bakwazi kahle bayakubona ukuthi ngeke banitshele nina abantu ngoba nje ngeke bazobanitshela ukuthi nenhlanhla engakanani ngoba lenhlanhla ayehlelanga kubona yehlele nina. Usho ukuthi baba kube kuthi uShembe wafike umlungu ngabe wonke amanaza uSouth Africa. Uyabona nje ukuba uShembe waqhamuke eEurope umlungu ngabe bonke bathi uJesu ubuyile ngabe bamlandela uShembe ngoba bazi ukuthi into esile fanele iqhamuke eEurope into esile fanele ibe yisilungu ngabe bamlandela uShembe ngabe uthi uJesu ubuyile. Baba nayi into eshayayo seyinje kuhle esontweni sekuthola lokho kodwa uma siphuma ngaphandle baba kunamapiano kunama skinny jeans nama tattoo kunamafana abahla amantombazana amahle kunotshwala yini mhlambe angazi ukusaba uNkulunkulu nokusaba unyazi siyakubona baba kodwa angani masidinga extra yini mhlamba wena wasinika wena isurvival code yakho ukuthi wena ukhuluma nawe ngathi ngeke zakhe idala zazikho uqinisile baba kanjani yabona siyagula baba no okay lonto angisho ukuthi uqinisile uyazi ukuthi namanje abantu abaningi esesikhula nabo esasinabo tertiary basangibuza ukuthi wasurvive kanjani because bekuphuzwa ngalesa sikhathi weekend biqala ngolesithathu ngangihlale rest lapha ePoint kunekwa kunesi club okuthi St Sables ngolesithathu nje ama students ayingena mahala bese kuthi la erest utshwala bungena ngamagesi so they always ask me ukuthi awusho wasurvive kanjani lapha you know why ubaba azangathi thina asingaphuza utshwala ngoba sama Nazareth kodwa ubaba wasenza sabnyanya utshwala sabnyanya nje utshwala kwethu akekho kwethu bafowethu uphuza utshwala ngoba ubaba wasenza sabenyanya utshwala zonke lezi zinto kuthiwa azenziwa la eNazaretheni wasenza ukuthi sizinyanye ungathi angikwenzi lokho ngoba ngiyiNazaretha ngoba uzothi uma ususekusithekeni usuwede bese uyakwenza ngoba kanti kahle hle wena uthi awukwenzi awekho kubonayo so wenza leyo nto ukuthi akube yinto le esiyenyanyayo ukuyenza. Alright, asibuyeke size la uyabona zonke izinto uShembe athi asingazenzi la ebandleni wayekusho lokho ngenhloso yokuzivikela thina ngoba mawuzobheka nje utshwala imphumela yotshwala mibi kabi baningi abantu esihamba phezulu mibi kabi imphumela yotshwala so mawungena etshwaleni yazi ukuthi uzifaka wena enkingeni kunokuthi ufake omunye umuntu ufaka wena phela self enkingeni usho ukuthi uShembe into asesingazenzi benefits isathina exactly uvikela thina uShembe